Ka Village Darbar Higher Secondary School swear kum kadak ka jingso sarong na kabenta ka jingyo rungga kerteng jongka hakathop jong kishpotli ki school ki wan shakmat haka result HSSLC Arts haka santere gujeliu araja arpsao kala penko buram yo kermen lang nongrom ukna ubalara ka buram jong school da ka barung haka kerdan bapra jong tega examen na ka result ka bala plight dangshan da ka Meghalaya Board of School Education. Nalor kermen lang ka school kala penkop buram ru yaki kena ki bawan ha first division haka examen secondary school living certificate SSLC but payo distinction kata ubasan kupar ding do but ulur step B nong klau. Haka dig singi lawan maya saki lang daw MLA ka sora ba Gavin M. Lim, UMDC ka sora ba Titos Ryngkhat ka jingadon lang ka kong P. Renja ka block mission coordinator u principal ka school u babu Demai Sing Maunyo nalor ki waypat. Hakani kasngi nakaliang uba Titos ulapun ko buram yaw niu samla da ba IT ya kasong pisa Hynrei namar ka jingbom don uniu samla namar bola hab ban let nyo sa Kolkata ban pendap ya ka training lawan ban shim ya kani ka benta daw kupa jong uniu kena. Haba ai Jingtrei hakani kasngi uba Titos ulaong baga Jingjop kamdai ka Ryngkhat Hynrei kadai ka Jingtrei Shitom bat kumbau kerman lang ulapun iya kata ka Jingtrei Shitom u kerman ru baki wei ki kena skol ki batrei Shitom nang ni sakmat kin yok het yaw so ka Jingjop. In your incredible success. Congratulations, Papilawarra, Eka Burom, Omde Tang Eka School, Hynrei Eka Thai, Eka Donghi Barok Away. Baka Burom Galay si Kinohikai. Kinohikai Jong Eka School, Kilong Iba Shitom, Wala Pleng Jong Ka Jingsha Shitom Ka Jong Ki Eka Jingsio, Kabaret, Hynrei Kilama, Bandidiki Yeladi. Ban ai ke jingi kai bo batam bagi student ke jodi kaburong kali kamtam ke snong ka snong swear paro kowe ginong snong kiba ai ke jing kersian ke barat ba ke school ketika school kam sunayen kumi tanda ke jing kersian ke soka mereka yen ramba dai da jing kersian jo we po we unong snong jo ke snong swear Bakiledon kiti baneno senyang nakabanta ni sekolah. Nakalian juga kong kinomi kmadro. Nilai kerja, nilai ai musim, nilai ai bor, ya kani sekolah. Pada kermau por bangpli kani building, ngalau ni kini kentiari kena sekolah. Kamudah si mentua bapinyo kani building kebaik tenan. Lada mapi kena sekolah. Piman rak kanam ke burau itu. Ngong ipi bapilalong ki badan bo, kiwi kena school kiyo building dakatin, bacau, mo ki building ki belabiak, mereka badan bo pelayo dalam building dua bilat sendal, akan mau perbalaki absen senam kedon dakai tin, ke bacau, mereka pelayo building bo biak. Nah, aku beli di kelas sekolah kampung. Bila terisito, bila warak kanam keburung dan di sekolah. Jingjop kamdai ke bersujaran kan. Jingjop kadai ke Jingtrei Shitom. Ulong dengan lekai football berbet di Jingtrei Shitom. Kajur, pergi sama kulit piwan syakman, piyo yang ni ketong, kani ke Jingjop kadai ke Jingtrei Shitom. Oh
Berkan nuksa kepada kalian jom kini ki kon samla kini ki lainut ki kon samla. Kilawan ra ya kanam ke buram nak kebentak kini ke skul ke jom pi. Nasun ki tujur ya pi baro ki kena skul. Bapen buat ya kini ke nuksa ke bapa. Pada kalian ke jonga ke sunai kublai kerpang ya isamla kirman lang nongru hoi ibasan kupa lingdo berkumju isamla lul step nongkla kiblawan ra ya kanam ke burung naga benta kani ke skul ke pi ke jompi nimla balne ni ke jingshisha kum ke skul tade benyai Lyngba bodba ki ding jinge Lyngba bodba ki ding penkiang Rena kalian ke jonga ke sunai buram kerpang ya paroki dekhor cho school management committee nado kita ki port bomensua hado kini ki singi ki bomenta ki bayai trei met ban mensim ban pintelo ban pinkio ya ka jina ji start chakani ka than ka bai ki jong ngala kali hinde barkan no galong ka buram abang kali ne principal ba sipautli ki snam ka jingya linti ka jong pi kum ka school kum ka higher secondary kani kadi ka sin ka peningkong ba uway na penengki kena jogani ka school unpoi ha ka top 10 list jong ka exam HSSLC sebelawan ra sisha ya ka nam bat ka burom na ka benta kani ka school ka bi ka jobi Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki bate ye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ye kashap plus F haka jingsom. Ye ki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha. Kam kta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed ye ki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhak ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan ra shapi Lyngba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya